Sana sana sisi tunafaidika na hii miradi. Hii miradi wakati ilikunja, vijana wanaendelea kusaidika. Juu hatukuwa na ile kazi ati tulikuwa sisi tunafanya. Sisi tulikuwa unapata kibarua hapa, unapata pale, alafu unaondoka. Pia niko na vijana kutoka 150 wenye wanakaa wakinitegemea. Kazi ikipatikana wananiuliza kazi iko wapi. Mimi nawachukua, ninawaleta kama hapa, tunafanya kazi na wao. Pia huu mradi unatusaidia. Juu hawa vijana wakikuja, wengine walijifunza hii kazi na hawana machini. Kitu ya kwanza wanapata pesa, mtu ananunua kama chini ama ananunua machini na grinder, anaenda mwingine anaenda kujitegemea. Hiyo ingine kijana unasikia haja jenga, anakuambia nitaanzia wapi, nitamalizia wapi, unamwambia tunaenda kidogo. Huyo kijana dakika ya mwisho anakuambia hata nilijenga kanyumba yangu, mimi niko na kanyumba. Pia mkikaakaa huyo kijana mwingine anakuja miaka imeenda, hajaoa. Kwa hivyo huyo kijana akipata kitu hata ananiambia nilipata msichana na sasa nimeoa. Unasikia mwingine anakuambia niko na katoto. Kwa hivyo mimi ningesema huu mradi sana unatusaidia.